Dobroveče. Pratite emisiju Strateški dijalog. Večeras razgovaramo o terorizmu, ali ne iz onog stereotipnog ugla. Razgovaramo o mestu žene u terorističkim organizacijama. Da li su one samo majke koje blagosiljaju sinove pred odlazak na ratište ili su pak i logističari, ali i surovi egzekutori? O svemu ovome i još po nečemu sa profesorom doktorom Marijom Đorić. Profesorka, dobrodošli u Strateški dijalog. Dobar dan i hvala na pozivu. Jedna od najvećih žrtava ekstremizma i terorizma u neku ruku su žene Jazidi. Muškarci su ih zlostavljali, međutim, kako je vreme odmicalo, ispostavilo se da su žene bile daleko veći tlačitelji prema njima. Otkud takva situacija u jednoj strahotnoj ratnoj atmosferi? Vi pričate naravno o ženama koje su pripadale Al-Kansa brigadi, dakle koja je bila jedna vrsta moralne policije u okviru takozvane islamske države, dok je ona još funkcionisala kao kalifat. I tu dolazimo, znate, do one stare izrake da je čovek čoveku vuka. Ja bih sad to prebacila na ovaj, da kažemo, gender plan i rekla da je žena ženi isto vuk. I postoje mnogobrojne predrasude kada govorimo o ženama i terorizmu, ženama i ekstremizmu i uopšte ženama i političkom nasilju. Jedna od tih predrasuda jeste da nekako žene i političko nasilje ne idu jedno sa drugim. A to je, odmah moram da vam kažem, jedna velika, velika zabluda. I kao neko ko se godinama kao žena bavi izučavanjem tih uslovno rečeno muških fenomena, mogu da vam kažem sa sigurnošću da za sve ono što je sposoban da uradi muškarac, isto tako, a možda i više, je sposobnija žena. I upravo zbog toga što kod žene postoji jedna izrazita emotivna dimenzija. Ovo što ću reći nije naučno utemeljeno, ali to je jedna moja hipoteza, pa vidjet ćemo, možda će se ona i utemeljiti vremenom. To je da kada je žena motivisana, posebno emocijama, ona je zaista sposobna da uradi, kada govorimo o ekstremizmu i terorizmu, vrlo, vrlo ozbiljne krivična dela, vrlo brutalna dela, čak i prema drugim ženama. Dakle, tu nema saosećajnosti. Rekli ste da su žene Jazidi dosta postradale. U pitanju je vrsta, da kažemo, kurdskog naroda koji ima jednu sapatničku sudbinu, koji je podeljen u nekoliko država i koji je dosta postradao od strane terorističke organizacije Islamska država. Oni su, dakle, teroristi Islamske države, pre svega svoje nasilje usmeravali ka ženama iz jednog prostog razloga jer su one upravo te koje donose na svet potomstvo, a koje oni smatraju otpadništvom od islama, dakle po percepciji terorista, i onda su zaista žene bile izložene mnogobrojnim zločinima. Jedno, da kažemo, od tih oblika nasilja bilo su silovanja. Recimo, silovalo su se majke pred ćerkama i obratno, pred članovima porodice, što je duplo nasilje. Osim tog psihofizičkog bola, ono je sastavljeno od tog čina poniženja, dodatnog čina poniženja, ali moram da kažem da su također nad ženama i Jezidima teroristi sprovodili prisilne abortuse ukoliko bi one začele dete sa svojim saplemenicima. Zatim prinudno su razdvajali porodice i bilo je mnogo, mnogo takvih zločina. Sve te žene, vidite, koje su prošle tu vrstu tortura od strane terorista, one imaju određenu vrstu mentalnih poremećaja. Smatra se oko 80% žena da imaju neku vrstu, dakle, posttraumatskog poremećaja i mnogo toga što se može pripisati upravo tim traumatizovanim doživljajima. Sad dolazimo na teren zašto su žene zle prema drugim ženama, jer smo u okviru Islamske države imali jednu brigadu koja se zvala Al-Kansa brigada i tu su žene bile zadužene da kontrolišu moral drugih žena. Recimo, ukoliko se ne bi adekvatno obukle, ukoliko bi njihov možda hidžab bio providan ili, vrlo interesantan detalj, ukoliko bi žena dojela na javnom mestu, onda bi te žene iz Al-Kansa brigade, dakle moralne policije, bile zadužene da kažnjavaju takozvane prestupnice, a jedna od kazni bila je da im se odseca dojka i to vrlo, da kažemo, primitivnim oruđem koje su one spremile upravo za tu vrstu kažnjavanja. Dakle, vidimo da su žene jako brutalne i to prema drugim ženama. A kako to objasniti? Pa vidite, to je možda želja da se participira unutar nečega što su oni nazivali kalifat Islamske države. To je možda želja da se izjednače sa muškarcima. To je možda želja za emancipacijom, rekla bih, na negativan način.
Da li mi imamo informaciju o žrtvama? Gde su one sada i gde su one pronašle svoj spas? Pošto pretpostavljam da sve ovo o čemu vi pričate je nastalo zapravo iz ispovesti žena koje su bile žrtve ili već nekih ljudi koji su svedočili tim strahotama. Naravno, ima dosta svedočenja. Vrlo je teško i raditi sa žrtvama koje su prošle sve te strahote i rata i terorističkih napada, pogotovo kada govorimo o ženama i jezidama. Mnogi su našle utočište u raznim zapadnim zemljama gde se nalaze na rehabilitaciji i postoje mnogobrojni programi koji se bave njima, a neki su se i vratile u svoja društva. Sad vidite, pošto su jezidi vrlo tradicionalni, veliki je osjećaj sramote za žene koje su silovane, jer one ne samo da su žrtve silovanja, one su žrtve i društvene stigmatizacije, jer žene koje su silovane često su odbačene kao otpadnici od društva i smatra se da oko 40% žena prema posljednjim istraživanjima koje su silovane strahuju da li će uopšte moći ikada više da se udaju u tim, da kažemo, kulturološkim vrednostnim sredinama, i da li će uopšte održati brakove ukoliko su udate. Tako da vidimo da je žena tu ne samo dvostruka, nego višestruka žrtva i da ne postoji saosećanje čak ni od strane njihovih sunarodnika. Jedne od najpoznatijih žena terorista su Crne udovice, supruge čečenskih terorista i pre par godina se desila također jedna strahota kada su žene izvršile bombaško samoubistvo. Zašto one pristaju na tako radikalan čin? Dakle, s jedne strane može da se razume ubistvo, ali zašto i samoubistvo ako iza sebe ostavlja mnogo potomaka? Postoji nekoliko odgovora, ali baš ste lep primjer dali kada govorimo o crnim udovicama, dakle čečenskim udovicama, i sam naziv kaže da su to uglavnom žene koje su ostale udovice. Dakle, njihovi muževi ili njihova braća ili još gore, ako se desilo njihovi sinovi, su uglavnom poginuli u tim terorističkim napadima i ubijeni od strane zvanične regularne vojske. I sada kod njih postoji taj neopisivi poriv za osvetom. Vraćamo se na početak priče kada sam rekla da su žene izrazito emotivna bića i ukoliko su vođene motivom osvete, one mogu biti čak i mnogo brutalnije nego li muškarci. Međutim, kod crnih udovica postoje i neka nova saznanja da su one manipulisane od strane njihovih mentora koji su ponovo muškarci i da su indoktrinirane za samoubilačke napade i da su neke čak bile pod dejstvom narkotika, ali to je, znate, jedan veliki znak pitanja. Ipak verujem da su one se dobrovoljno indoktrinirale upravo zbog tog motiva za osvetom. Jer kad izgubite nekog ko vam je tako bitan kao što je pre svega sin, onda zaista mislim da su žene majke nezaustavljive. Ali ono što treba imati na umu jeste da taj osvetnički moment jeste nešto što je po meni predominantno. Da li u ovim situacijama dolazi do kombinacije motiva? Vi uglavnom pričate o tom emotivnom naboju. Šta još postoji kao motiv da se one pokrenu na taj način? Pa vidite, s jedne strane kad govorimo o samoubilačkom terorizmu, tu postoji jedna vrsta i manipulacije. To mogu biti recimo i žene koje su silovane, pa onda da bi nekako sprale taj greh sramote kako one smatruju u tim sredinama, kao što su te koje ste vi pomenuli, ili kao što je, na primjer, Nigerija, teroristička organizacija Boko Haram. Kod njih preko 50% terorističkih napada izvršavaju žene. To su uglavnom otete žene. Poznata je ona priča o otetim devojčicama iz Čibuka, gde značajan broj njih je umrlo jer su se nalazili u strašnim uslovima u kojima su ih teroristi držali, a određeni broj njih su odlučio na samoubilačke terorističke napade. Da li su se one dobrovoljno odlučile ili je to bilo i prinudno? Verovatno da postoji uvek uticaj jednog i drugog. I vidite, nikada nemate samo jedan motiv. Uglavnom je to kombinacija različitih motiva. Ali šta je bitno da znamo, i mi uopšte i gledalci, da ne postoji univerzalan način radikalizacije. Dakle, da pojednostavno ne postoji univerzalan način kako će neko postati terorista. Za svakoga je to individualna priča. Jer svako od nas je poseban. Vi ste posebni, ja, gledalci koji nas gledaju, svi imamo neki svoj specifičan i vrednostni sistem i psihološko-mentalni sklop i pitanje šta će za svakog od pojedinca biti okidač za terorizam. Za nekog će to biti gubitak bliskog člana porodice. Za nekog će to biti, recimo, vrlo bitan motiv koji srećem u poslednje vreme, to je želja za emancipaciju. Dakle, žene koje žive u nekim, na primjer, previše rigidnim, patrijarhalnim sredinama, gde nisu dovoljno poštovale, kod njih se javlja taj poriv za emancipacijom, ali na negativan način. Dakle,
ona kaže ja hoću da budem jednaka sa muškarcima, ja mogu isto da budem terorista. To je ono što je Alfred Adler nazivao muškim protestom. Dakle, žena koja se osjeća poniženom, degradiranom u tom, da kažemo, pretežno mačističkom društvu, ona se odlučuje da radi neke možda poslove koji su muški ili da se ponaša kao muškarac da bi se osjetila jednaka sa njim. Naravno, tu je onaj moment, a to je za ženu uvijek posebno zaljubljenost, odnosno ljubav prema muškarcu, gde vrlo često žene kreću rame uz rame sa svojim partnerom, bilo suprugom, bilo u tom momentu momkom, dakle, da bi pokazale naravno koliko su mu privržene i koliko dele taj vrednostni sistem sa njim. Mi smo imali žene, recimo, iz zapadnih društava, koje su, jedna je bila recimo pankerka, rokerka, dakle vrlo onako liberalnog ponašanja, koja upoznavši muškarca koji je bio radikalizovan, dakle u pitanju čovek koji je radikalizovan u okviru islama, da je nakon veze sa njim odlučila da se priključi teroristima i povela svoju maloletnu decu u Siriju i Irak. Ono što je još karakteristično možda i za naše područje, dakle sa područja Balkana, ali i Austrije i Švedske, su tokom 2011. 12. 13. pa čak i 14. godine mlade devojke odlazile da budu neveste džihada. Šta možete da mi kažete o tom fenomenu i kako su one najčešće završavale? Pa moje uverenje je da su to izmanipulisane devojke. Uglavnom imali smo dosta i maloletnica. Poznato je recimo da su dve devojke sa našeg područja, dakle Selimović i Kišimović, dve devojčice, radikalizovane u Beču. Inače, Beč je centar, da kažemo, za radikalizaciju ljudi sa Balkana, da budem preciznije zapadnog Balkana. I one su se radikalizovale u džamiji Al-Tunalem. Dakle, tu vidimo uticaj religijskih autoriteta koji su im obećavali da će sresti princa na belom konju. U pitanju su bile maloletne devojčice, nekih 15-16 godina, koje su preko Turske otišle, naravno, to je neka tradicionalna regularna maršruta, otišle za Siriju i Irak. Dakle, imamo veliki uticaj religijskih autoriteta kada govorimo o tom radikalnom islamu. Obmanjivanje ljudi šta je ispravna vera, šta ih očekuje, pominjanje raja i za muškarce i za žene, gdje nakon određenih aktivnosti one postaju šehidi ili šehide. I vidite opet ta potreba za izjednačavanjem žena sa muškarcima, da i ona može biti žrtvovana, da i ona može biti neko ko će se boriti za taj džihad, odnosno budem preciznije veliki džihad, jer džihad ima različita značenja, ali po meni je to jedna velika manipulacija nad mladim ljudima, jer svaki vernik, evo sad govorimo o islamu, ali to može da se odnosi na bilo koju religiju, dakle i na hrišćanstvo i na budizam, svaki vernik će vam reći da je pre svega Bog ljubav. A da li je ljubav ubijati druge? Dakle, tu imam jednu iskrivljenu interpretaciju religije. Kako su one završavale kada odu na ratište? Pa uglavnom su završavale tako što bi se prinudno udavale za nekog teroristu. Dakle, tamo je nemoguće da žena funkcioniše sama. Ili one žene koje bi ostale udovice, one bi se uglavnom, znate, smeštale u neke kolektivne centre koji su zaista strašni u svakom smislu reči. Da li možemo te centre da izjednačimo sa logorima? Naravno. Dakle, to su jedna vrsta logora gde su uslovi katastrofalni i vrlo brzo bi se one odlučivale da se preudaju za drugog, za trećeg, za četvrtog teroristu. Dakle, biti žena u takvim okolnostima na teritoriju koju je kontrolisala Islamska država je bilo vrlo teško. I uglavnom su se zbog toga odlučivale da se preudaju kada njihov partner uglavnom pogine ili je ubijen. I to su neka iskustva koje smo mogli vidjeti sa ženama iz Bosne i Hercegovine koje su se vratili jer se jedan kontingent vratio pre par godina. Očekuje se povratak još žena, dakle pre svega u Bosnu i Hercegovinu, na Kosovo i Metohiju također se vratilo dosta žene i dece. Kod nas još uvek nije došlo, očekujemo povratak i ja sam ubeđena, pošto i sarađujem sa ljudima koji se time bave, da je naša zemlja spremna za eventualni povratak i takvih žena.
Interesantno je to da su do medija sa ratišta stizale raznorazne slike. Ono što je meni ostalo u glavi kao paradigma za sve to što se dešava na terenu jeste mlada žena potpuno pokrivena. U jednoj ruci drži sina, u drugoj ruci drži kalašnjikov. Šta se od tih žena očekuje kada one odu na ratište? One tamo nisu samo majke, već i nešto drugo. Da li prolaze neke specifične obuke da bi mogle da se brane i sve ostalo? Zavisi o kojim ženama se radi. Neki su zaista samo majke koje imaju zadatak da budu lavice, kako oni te nazivaju, kalifata, jer je njihov zadatak da vaspitavaju buduće laviće. To su dakle deca, gde je to posebna tema, znate, indoktrinacija dece koja je vrlo strašna. Nekoliko hiljada dece indokrinirano uzrasta od preko 7 godina pa naviše. Neke žene su se odlučivale da budu deo tih, da kažemo, političkih struktura kao što je Al-Kansa brigada, ali neke su samo bile, znate, i žrtve. Jer među njima ima dosta oni koje su samo tako odvedene. Mi smo imali, recimo, i Srbije da su neki Srbi konvertirali u islam radikalni. Da su oni konvertirali, da su odbili maloletno dete, devojčicu sa svojim suprugom. Ja zaista ne verujem da se mnogo tu neka žena pitala. Ali ste imali isto takve situacije da su žene uticale na svoje muškarce da krenu takvim putem. Dakle, opet sve individualno i zavisi od strukture ličnosti, od spleta okolnosti kako će neko reagovati. Vidite, mi, ljudska vrsta je takva, mi ne poznajemo dovoljno sebe. I nismo još uvek svesni šta smo sve sposobni da uradimo ili da ne uradimo. Mislim, kad je bila ova korona, da smo mnogo toga videli, da smo upoznali možda dodatno sami sebe, zato što je to jedna krizna situacija, a isto tako možemo govoriti o terorističkim aktivnostima, pogotovo na prostorima koje su pogođena ratom, kao što je to Sirija i Irak. Pomenuli ste povratnike sa ratišta. Kakva je procedura za njih ukoliko bi se oni vratili u našu zemlju? Pa prvo oni prolaze određene zdravstvene procedure da se vidi da li eventualno boluju od nekih bolesti, o kakvom su psihičkom, fizičkom stanju, ali pre svega dolazi ta bezbednosna provera koju sprovode nadležne službe bezbednosne u saradnji sa inostranim službama. Dakle, vrlo je bitno otkriti njihov identitet, identifikovati i nakon toga smestiti ih u posebne, da kažemo, objekte gde će biti pod nadzorom ne samo bezbednosnih struktura, jer to je prva stvar koju oni moraju da prođu, da se vidi da li ima elemenata za krivično gonjenje, da li ima dokaza. Onda na scenu stupaju socijalni radnici, psiholozi, psihijatri, dakle ljudi koji su zaduženi da naprave nešto što se zove rehabilitacija i reintegracija. Jer ti ljudi kada se vrate u zemlje porekla, oni moraju da nastave sa nekim životom. Ne možemo da ih prepustimo tek tako da budu potpuno izignorisani, jer to nije dobro pre svega za nas. Nije dobro zato što će se te žene vratiti sa decom. Vratit će se sa više dece najverovatnije nego što su otišle. A ta deca ne smiju da budu radikalizovana i ona moraju da se prosto integrišu u sistem zemalja u kojima će živjeti. I verujte mi, to je po meni jedan od najvećih bezbednostnih izazova u budućnosti, manje više za naš region. Imaćemo i mi tu određenih izazova, ali za zapadnu Evropu. Puno dece će se vratiti i vratilo se, a mnogi od njih više nisu deca. Dakle, mnogi od njih imaju 17, 18, 19 godina, puno godina je prošlo i bit će zaista veliki izazov kako raditi sa tom decom, kako raditi sa majkama. Jer vi, kada ste lepo najavili ulogu žene na početku unutar terorizma i ekstremizma, vi ste pomenuli ulogu majke. Sad ja tu vidim dve uloge. Dakle, majka kao ono što smo mi navikli, dakle, sinonim topline, brige, dobrote. Majka koja sprečava pre svega svoga sina da ode putem terorizma. I poznato je iz našeg regiona da mnogi momci nisu otišli na ratišta zato što im majke nisu halalile. Dakle, nisu im dale odobrenje, nisu im dale zeleno svetlo. U Bosni i Hercegovini ste imali neke majke koje su prijavljivale svoje sinove policiji, saznavši da će oni otići i pridružiti se terorističkoj grupi. Dakle, bilo je i takvih slučajeva i to je pozitivan primer majki koje su bedem, rekla bih bezbednostni bedem i stub odbrane svoje dece od terorizma. Međutim, vi imate i onu drugu negativnu ulogu o kojoj moramo da pričamo ako hoćemo da budemo iskreni i pošteni, a što je danas vrlo teško i što mnogi ne prihvataju, to je da majka ima veliku ulogu u socijalizaciji dece, u vaspitanju dece. To je ta meka moć. I da ona može također radikalizovati svoje dete.
Šta mislite ako je neka majka radikalizovana? Kako će ona vaspitavati svoje dete? Pa sigurno ne u demokratskom duhu. I ja verujem da ćemo se sresti sa takvim problemima. I sa takvim majkama treba posebno raditi. Naravno, tu moraju da rade multiresorni timovi, policija, bezbednosne službe, socijalni radnici, vrlo bitni, koje takođe treba edukovati i koji će raditi sa tim majkama i pokazati im da treba ipak da krenu nekim drugim putem. Kao što vidite, ima puno toga da se uradi. Jasno. A u kojoj meri bi povratnici bili rizični za naše društvo? Jer s jedne strane ja očekujem i stigmatizaciju s obzirom na to da je Zapadni Balkan i dalje relativno konzervativna sredina, tako da je već jasno da će tu doći i do stigmatizacije i do odbacivanja. Međutim, da li su oni zaista rizični po naše društvo? Svaki slučaj moramo sagledavati ponaosob. Dakle, neke od tih žena su zaista i žrtve. Neke su ko zna kakve traume doživele. Ali mora da se proveri, to će pre svega raditi psiholozi i bezbednosne službe, u kojoj meri su i da li su indoktrinirane. Da li one u sebi nose tu ideologiju koja im se plasirala. Međutim, ne očekujem veliki problem za Srbiju, zato što neće biti veliki broj povratnika. Znate, iz naše zemlje je otišlo 49 državljana. Da li se sad neko dete još rodilo? Jeste, ali otprilike toliko je otišlo. 10 je poginulo, neki su procesuirani, dakle to je mali broj. Međutim, zapadnu Evropu čeka veliki problem. Francusku, Nemačku, Veliku Britaniju i ti programi koji se sprovode za rehabilitaciju i reintegraciju. Sve je to lepo, međutim, mi moramo da sačekamo mnogo godina da vidimo zaista kakva je evaluacija i koliko su oni uspešni, jer je za sve potrebno vreme. Kada sam ljudima iz okoline koji su strastveni ljubitelji sporta rekla da ću da razgovaram sa vama, oni su mi rekli, molim te, pitaj je nešto o ženama huliganima. To je veoma interesantna tema. Da li kod nas ima žena huligana i po čemu su one karakteristične? Pa da, to je još jedna uslovno rečeno muška tema kojom se ja bavim i moram da vam kažem, baš zato što sam žena, mislim da bi bilo mnogo lakše da istražujem tu temu i moja prva knjiga, eto, ne znam koliko se zna, bila je o huliganizmu. Napisala sam knjigu Huliganizam, nasilje i sport. To je prva knjiga, da, ja sam je čitala. Moja prva knjiga, pre dosta godina. Huliganizam je još uvek muški fenomen par excellence. Dakle, 99% huligana su muškarci. Kad kažemo huligani, uglavnom ih vezujemo za fudbal, ali tu su i neki drugi sportovi. Videli smo u poslednje vreme i košarka, u nekim drugim zemljama vezuju se i za hokej na ledu. Dakle, što je sport popularniji, više ima šanse da se tu nađu huligani. Što se tiče žene i huliganizma, u poslednjih nekoliko godina javlja se i taj fenomen. Doduše ne u Srbiji. U Srbiji su žene još uvek kao neki, da kažem, privezak tim huliganima, pogotovo kada je reč o ovim starletama koje su služile za razne vrste komunikacije, prenošenje poruka, pa možda i narkotika i ucenjivanja i iznude i tako dalje. Međutim, kada govorimo o pravim ženama huligankama, to je fenomen koji sam ja zapazila recimo u Rusiji. I postoje grupe koje pripadaju navijačkim subkulturama Slavljenki i Mališki, koje su pravi, da kažemo, prave huliganke. Šta one rade? One rade sve što rade muški huligani. Dakle, jedna od njihovih karakteristika recimo jeste da se bave borilačkim veštinama. Sad ne znači svaka žena koja se bavi borilačkim veštinama da je potencijalna huliganka. Međutim, sve ono što rade muškarci, dakle, bave se borilačkim veštinama, zakazuju tuče sa pripadnicima suparničkih huliganskih grupa, što rade i muški huligani. Vrlo hrabro i vrlo otvoreno učestvuju u tim, da kažemo, navijanjima na tribinama, povezuju se sa kriminalnim subkulturama, ali to je jedna mrvica, to je, rekla bih, jedna kap u moru ovog fenomena, jer huliganizam je i dalje muški, da kažem, mačo fenomen po znacima navoda, gde su muškarci i dalje tu neprikosnoveni. I kada sam radila jedno istraživanje sa nekim mojim prijateljima, poznanicima, da kažem neku mini privatnu anketu, želeći da saznam zašto je fudbal najbitnija sporedna stvar na svetu, oni su mi rekli, pa to je jedina stvar gde smo mi muškarci na svom terenu. I nemojte vi žene da nam oduzmete i to je jedino što nam je ostalo. Tako da ja mislim da će još vremena proteći dok huliganizam
ne bude uključio i žene na ravnopravan način sa muškarcima. Dobro da ste to rekli. Nekada su muškarci pričali i da su glavni na terenu kada je u pitanju politika, međutim vidimo da se iz godine u godinu to sve više menja u korist žene. Tu se promenilo, da. Vi terorizam i ekstremizam pratite godinama unazad. Radite istraživanja, pišete naučne radove. Da li ste možda u poslednjih 15 godina naišli na neka teroristička delovanja u našoj zemlji? Naravno, mi smo imali, ne znam da kažem, na sreću ili nažalost i mi smo imali iskustvo sa terorizmom, pre svega sa etnoseparatističkim. A kad kažem to, pre svega mislim na takozvanu Slobodilačku vojsku Kosova, pa smo imali takozvanu Slobodilačku vojsku Bujanovca, Medveđe i Preševa. Naše bezbednosne službe i tekako imaju iskustva sa terorizmom i sa nasilnim ekstremizmom. Pomenuću da pre par godina je razbijena jedna ozbiljna teroristička vahabistička grupa na planini Ninaji koja je imala ozbiljno oružje i koja je planirala napade širom Srbije. Sada šta je bitno kada govorimo o radu tih bezbednosnih službi koje su najodgovornije za prevenciju i za borbu protiv terorizma, jeste što se malo zna koliko su one sprečile takvih napada, koliko su uradile koliko su radile dobrih stvari na polju prevencije. Da se ne bi širila panika, zastrašivanje i bolje da građani možda takve stvari i ne znaju, ali bilo je svakako planova za sprovođenjem određenih terorističkih i ekstremističkih napada širom Beograda i Srbije, što su naše službe to pravovremenim i dobrim organizovanim radom sprečili. I to je njihov posao, da budu danonoćno budne i da rade. To je vrlo težak posao i ja ga jako poštujem. Pogotovo ljudi koji su direktno u operativi. Šta bi teroristi mogli da urade? Da li bi bilo recimo reči o bombaškom samoubistvu ili ipak nešto drugačije i ekstremnije? Da li postoje informacije uopšte o tome? Zavisi. Sad ne bih želela da inspirišem nekoga šta bi mogao da uradi, jer su, ako ste primetili poslednjih godina, metodi se promenili. Ono što je ostalo kod terorizma, kad govorimo o globalnom fenomenu, jeste da je on i dalje fenomen koji širi strah, paniku, zastrašivanje, koji ima politički motiv, ali primetili ste da su se sredstva koje koriste i metodi promenili. Da više nije terorizam samo bomba, puška, metak. Terorizam je kada neko uzme kombi i zaleti se u gomilu ljudi i pobije. Kada uzme hladno oružje kao što je nož, to je sve terorizam. I to su vrlo jasno uputstva dobijane iz tih terorističkih glasila kao što su Dabik, Rumija, koji su bili dugo vremena dostupni kao glasila na internetu i koje su se objavljivala na nekoliko svetskih jezika, uključujući i bošnjački. A to je jezik, mislim, našeg regiona, koji je vrlo poznat i koji ukazuje da teroristi imaju velike planove. Sada, ja zaista smatram da je država mnogo jača od terorizma, ali ono što je kod terorizma tajna jeste ta njegova iznenadnost, nepredvidivost i upravo zbog toga moramo da radimo na edukaciji ljudi koji će biti sposobni da predvide, da preduprede i da analiziraju sve te potencijalne opasnosti. Da li se sad terorizam uglavnom dešava u takozvanom sajber svetu? Da, to je još jedan novi fenomen koji tek ima perspektivu i tek možemo očekivati u budućnosti delovanje tog sajber ili terorizma u tom online prostoru. I verujte mi, on može zaista naneti velike štete državi. Zamislite ako bi neko odlučio da, na primjer, napravi neku havariju u sistemu za navodnjavanje ili recimo u energetskom sistemu ili snabdevanje struje ili možda da poremeti kontrolu leta. To bi se također moglo smatrati terorističkim napadom, ali mi smo imali dosta tih hakerskih napada koji se više mogu svrstati u domen tog, da kažemo, i sajber kriminalnog delovanja, kada su, na primjer, paralizovani određeni sistemi koji nisu mogli da funkcionišu. Kao što napreduje savremeni svet, savremeni IT svet, tehnika, tehnologija, verujte mi, sve to prate teroristi. I oni su moderni i oni napreduju i to je jedan tako dinamičan fenomen da morate stalno da ga pratite i da bdite nad njim kao nad malim detetom. Dakle, ne smete da ga uopšte onako napustite i to iziskuje zaista velike, velike napore. Ne samo bezbednosnog sektora, njih naravno na prvom mestu, ali i nas iz akademske sfere i, dakle, napomenula sam ljude koji su psiholozi, socijalni radnici, jer su i oni nama jako potrebni
u toj, da kažem, velikoj borbi. Prevenciji i edukaciji. Jeste. Vidimo da iz dana u dan stižu dojave o bombama. Dakle, to je neka vrsta sajber ekstremizma. Šta je ključni razlog tome? Kada govorimo o tim lažnim bombama, dojavama u Srbiji, ja smatram da oni imaju dve, da kažemo, tačke na koje se oslanjaju. Prva jeste da upute poruku našem političkom rukovodstvu. Dakle, smatram da je to jedna vrsta političke ucene. Ako budete nešto radili ili ako ne budete nešto radili, dakle, imat ćete te i te posledice. Sad, šta se konkretno iza toga krije, to, znate, ostaje u domenu visoke politike koja običnim smrtnicima često nije dostupna i mi mnogo toga ne znamo šta se dešava. Ali je sigurno upućivanje jedne poruke. Druga tačka koju sam pomenula, po meni, jeste da ima za cilj da pokaže da je naš bezbednosni sistem nesposoban i da prosto napravi taj razdor između građana na jednoj strani i državnog aparata na drugoj strani, što je vrlo perfidno, što je vrlo opasno i što nije istina. Jer, verujte mi, ni jedan bezbednosni sistem ne bi mogao da se snađe sa tolikim brojem dojava, stotinak i preko stotinak dojava o lažnim bombama je nemoguće prekontrolisati u vrlo kratkom roku. Dakle, KD ekipe, kontradiverzovane ekipe jedinice koje se time bave, psi koji su adresirani za to, ljudi, nemoguće je da budu u istom momentu na 100 mesta. I ja smatram da oni vrlo rade dobro i odgovorno svoj posao, međutim, neko je želeo da parališe naš sistem i, nažalost, uspeo u tome. Hvala Bogu, nije bilo nikakvih napada, ali ono što bi trebalo da se ima u vidu jeste da nikada ne smemo da se opustimo. Jer cilj terorizma jeste da deluje kada najmanje očekujete. Ono što sam primetila jeste da se ljudi zaista opuštaju. Našla sam se u jednom tržnom centru, došlo je do dojave o bombi i niko maltene nije reagovao. Iako je se sa razglasa pričalo, morate da izađete, budite pripravni i sve ostalo. A jeste vi izašli? Da, jesam. Ovdje imate bezbednosnu kulturu. Iskreno nisam bila uplašena jer sam pretpostavila da je lažna. Da li može da se desi, sad ne znam da li je ovo uopšte pitanje, ali da li može da se desi da dojava ne bude lažna? Iako sada vidimo da su svi naši sistemi prosto opterećeni i da se dosta radi na zaštiti, može li da se desi da bude postavljena bomba? Moj savjet vama i svima jeste kada imate dojavu o lažnim bombama da ne prosuđujete sami da li je to lažno ili nije, da odmah postupite po upustvima, odnosno da bez panike, ali što pre napustite mesto gde je ta dojava stigla, zato što nikad ne znamo da li je u pitanju lažna ili prava dojava i uvek treba ispoštovati sve te protokole. Ono što nama fali uopšte kao narodu jeste da se malo više edukujemo u tim kriznim situacijama. Kako se ponašati? Ja zaista bih voljela da imamo i u tom zvaničnom obrazovnom sistemu neke vrste obuke koje bi pre svega đaci, studenti, pa i zašto ne ljudi po organizacijama prošli i znali kako da se ponašaju. Ne samo kada je u pitanju teroristički napad, već i kada je u pitanju recimo zemljotres, poplava i tako dalje. Dakle, ja verujem da je znanje moć i da svi moramo, ne moramo, nego da bi trebalo da budemo edukovani kako se ponašati u određenim situacijama. Vidimo da buja i takozvani mizogini ekstremizam. Šta možete da mi kažete o tom fenomenu? Da, to je još jedna nova pojava. U pitanju je takozvana grupa incel ekstremista, odnosno to je skraćenica od involuntary celibate, odnosno ljudi koji su u nedobrovoljnom celibatu. Dakle, reč je o muškarcima koji ne mogu da dođu do seksualne partnerke i zbog toga su isfrustrirani i tu frustraciju pokazuju kroz mržnju prema ženama, jer smatraju da one koriste svoju seksualnu moć da bi pokorile svet, što je zaista preterano, i druga strana njihove mržnje je usmjerena prema onim muškarcima koji imaju seksualne partnerke. Po meni to još uvek nije, znate, vrsta političkog ekstremizma. Ja ne vidim politički motiv, ali oni zaista jesu imali par vrlo ozbiljnih, violentnih, nasilnih akcija širom sveta. To kod nas još uvek nema. Dosta nam i ovih naših oblika ekstremizma, ne moramo da imamo i to, ali na zapadu, u nekim zapadnim zemljama i tekako prisutno i dakle koji u svojoj biti pokazuje taj animozitet, dakle mržnju prema ženama. Ako mene pitate, to su neki isfrustrirani muškarci koji jednostavno nisu našli svoje mesto pod suncem i onda reaguju putem mržnje. Ali ono što im je zajedničko sa drugim ekstremistima je mržnja. Znate,
Mnogi motivi postoje zašto se neko odlučuje da postane ekstremista ili terorista, ali radeći dugo godina istraživanja i analizirajući, shvatila sam da je jedan od najbitnijih, najčešćih motiva osjećaj nepravde. I kod njih je, dakle, prisutan taj osjećaj nepravde, da oni nisu dovoljno ispoštovani kao muškarci, kao mačo bića i tome slično. Ali to je, da kažem, nešto što je tek u povoju, što se razvija uglavnom na zapadu. Kod nas još uvek, kažem, nema, ali po meni mizoginija postoji u nekim drugim terorističkim organizacijama, recimo kod desničarskog ekstremizma, kod islamistički orijentisanog ekstremizma, ali ne kao osnova, već ja mislim kao posledica njihovog delovanja. Da li oni bivaju krivično gonjeni za sve to što rade? Konkretno mislim na incel muškarce koji čine to. Na teritoriji zapadnih zemalja oni su i procesuirani i ima dosta takvih slučajeva. Dakle, zakon se sprovodi zato što oni zapravo koriste nasilje kao svoj osnovni metod delovanja, što je i jedna od bitnih karakteristika da bi se okvalifikovali bilo kao nasilni ekstremisti ili teroristi. Voljela bih da se osvrnemo na jedno dešavanje koje je bilo veoma popularno prošle godine. Ne popularno, već je nekako zbunilo čitav svet. Knjiški, ali i medijski se Sjedinjene Američke Države vode kao paradigma za liberalizam, za demokratiju i sve ostalo. Međutim, svedočili smo upadu u Kapitol. Kako to nije moglo da bude sprečeno s obzirom na to da američke službe rade najviše, čini mi se, u odnosu na sve ostale tajne službe širom sveta? Pa to je dokaz da ne postoji apsolutna bezbednost. Dakle, koliko god se neki sistem štitio, a Sjedinjene Američke Države imaju najbolji ili jedan od najboljih svakako bezbednostnih sistema, uvek se desi neki propust. A znate zašto se desi? Zato što imate glavnu kariku u tom lancu, a to je čovek. A čovek je vrlo nepredvidiv. Kad kažem čovek, mislim i na onog čoveka koji je ekstremista, mislim i na onog čoveka koji je negde obaveštajac. Dakle, neko možda nešto nije dobro procenio. I to je potpuno, kako da vam kažem, normalno i nešto što se može očekivati. Jer veliki je uspeh i u tim bezbednostnim strukturama, a i uopšte i u nauci koja se bavi bezbednošću, da napravite dobru predikciju. To vam je kao da gledate u neku čarobnu kuglu, pa sad na osnovu nekih pokazatelja, prethodnog iskustava, vi donosite određene zaključke. Nekad ste uspešni, a nekad se desi da omanete. Međutim, ono što se desilo kada govorite o Kapitolu, to je delovanje, mogu da kažem, različitih vrsta ekstremističkih grupa. Bilo je tu i ekstremnih desničara, onih Proud Boysa, ali bilo i oni koji su bile njihov opozit, kao što su ekstremističke levičarske grupe o kojima se malo govori, ali ja mogu da vam kažem da... Mislite na ekologe, je li tako? Pa mislim na anti-antifa. Mislim na antifa, da. Mislim na antifa. Dakle, grupe koje, na primjer, su tamo čak i od strane tadašnje vlasti proglašene ekstremistima. Ali kad pogledate te grupe, na primjer, u našem regionu, one nisu ekstremističke. Dakle, ono što je bitno, nisu ekstremističke za sada. Ono što je bitno jeste da posmatramo fenomene u datom vremenu i prostoru. Jer se i neka pojava, neka grupa može menjati i može fluktuirati, na primjer, od umerene do ekstremističke, od ekstremističke do terorističke. Pa imamo da su mnoge grupe fluktuirale, na primjer FARC. Čas je gerila, čas je teroristička organizacija. Ništa nije crno-belo i zato moramo da budemo vrlo oprezni kada to analiziramo. Vidimo da desnica buja širom sveta. Da li će to bujanje zaobići i Ameriku? Ne, to je trend. Znate, kao moda kad se širi, kao moda kad se širi svetom, pa je nešto popularno i u trendu, on to nekako na globalnom planu obuhvati sve zemlje. Tako očekujem da će se desiti sa ekstremnom desnicom. Nekoliko stvari pogoduje ekstremnoj desnici. Pre svega, prethodnih godina to su bile migracije. Setite se velike migrantske krize koja je posebno pogodila Evropu i tamo je ksenofobija glavni generator ekstremne desnice. Kod nas u regionu, ono što pogoduje ekstremnoj desnici, to je postkonfliktno nasleđe. Mislim na ratove 90-ih, na mržnju koja se stvorila među komšijama, ali recimo u Americi osnova za ekstremnu desnicu je u velikoj meri rasizam, koji je pre svega usmeren ka afroamerikancima, hispanoamerikancima i tome slično. Međutim, još nešto pogoduje razvoju savremene ekstremne desnice, pored migracija koje će se nastaviti, siguran sam, pogotovo sa ukrajinskom krizom, i očekujem veliki priliv migranata iz Afrike zbog gladi koja će definitivno pogoditi taj kontinent.
još nešto utiče, a to je kriza nastala sa pandemijom COVID-19. Mi smo videli da je ta kriza pogodovala razvoju ekstremne desnice, mnogim takozvanim teorijama zavere, koje su sastavni deo ekstremne desnice i kad god vam je ugrožen taj identitet, nacionalni, religijski, etnički, rasni, što je sve suština desnice, pa i ekstremne desnice, postoji mogućnost da jača ta ideološka opcija, odnosno ekstremne desnice, jer kao što se ranjena zver povlači u svoju pećinu da se zaštiti, tako se i ljudi povlače u svoje nacije, u svoje domove, pa nekada i u te ekstremističke varijante, a sve iz velikog straha. Ako to prenesemo na plan Ukrajine, da li možemo da vidimo da će i tamo da bujaju terorističke organizacije s obzirom na sve što se dešava? Pa Ukrajina je vrlo specifična. Ona je i poznata po tome da su kod nje u proteklih nekoliko godina razvijene te ekstremno desničarske organizacije koje su se pre svega oformile u vidu neonacizma. Dakle, kao što je Azov, koja je tipična nacistička organizacija po svoj ideologiji. Zatim, ne samo bataljon Azov, tu postoji neki drugi bataljoni kao što je Tornado, kao što je Ajdar, koji su kombinacija ekstremne desnice i nekih, da kažemo, tajkunskih, bogataških struktura. Međutim, Ukrajina će biti generator mnogih, da kažemo, negativnih pojava, odnosno, kad kažem Ukrajina, rat u Ukrajini, koji će generisati i nove migracije i koji će generisati i porast ekstremne desnice i animozitet prema Rusiji. Tako da će biti vrlo dinamično i izazovno u danima, rekla bih i godinama koje predstoje. Polako se bližimo kraju našeg razgovora, a naše tipično pitanje za kraj je šta je za vas strateški dijalog kada sagledamo sve ovo o čemu smo pričali danas? Dobro pitanje. Dobro pitanje na koje se može odgovoriti na više načina, ali za mene strateški dijalog zapravo jeste nešto, ajde se vratim malo na stare Grke, pošto nekako bili su mnogo pametni i puno toga smo iz antičke Grčke naučili. Za mene strateški dijalog jedna vrsta fronezisa, što su stari Grci govorili. A šta je to? Mudro razumevanje situacije u politici i shodno tome mudro donošenje odluka. I mislim da je to put kojim bi mi trebalo da se krećemo, da ga trasiramo i da budemo mudri u ovim ludim, haotičnim, opasnim vremenima i da konačno naučimo nešto iz svoje prošlosti, iz svoje istorije i da budemo pametniji nego li što smo bili. Profesorka, mnogo vam hvala što ste gostovali u našem strateškom dijalogu i želim vam mnogo sreće u daljem radu. Hvala i vama i veoma mi je drago što sam bila vaš gost. Poštovani gledalci, toliko za ovo veče. Sve u vezi naših aktivnosti možete pratiti na našem YouTube kanalu, ali i na Instagram stranici Strateški dijalog. Prijatno veče.